Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha lan saking sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Anna ibnatal Jun sak temeni anak wadone Al-Jun. Al-Jun neka khilaf di antara para ulama nyama anak binin. Ismu ibnatal Jun al-madhkurah. Ibnatal Jun, sebut ibnatal Jun. Lamma udkhilat semangsani den lebuaken sapa si ibnatul Jun, anak binin, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mengatasi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadana lan marek nyedek mendekat sapa Rasulullah minha saking ibnatul Jun. Qalat mongko dawuh, qalat mongko ngucap sapa si ibnatul Jun, a'udzu billahi minka, a'udzu nyun reksa kula billahi ing Gusti Allah, minka saking panjenengan. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad udti, yaktine teman-teman berlindung sapa sira. Laqad udti, a'udzu, laqad udti, yaktine teman-teman jaluk reksa sapa sira, berlindung sapa sira wadon, bi'azimin kelawan zat kang agung, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Merengak nikah bacaan ibnatul Jun, ilhaqi mongko nyusulo sapa sira, ilhaqi mongko nyusulo sapa sira, bi ahliki kelawan keluarga sira. Rawahul Bukhari, ngriwayataken sapa yang hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadis ini panjang lebar sangkun. Ketika dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, beda sahabat nyamana sahabat Al-Jun nikah andi anak bini. Tak moro-moro pelebu dak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak moron yang bini langsung pelebu dak Kanjeng Nabi. Menyongok dari hadits se ebecaki buru. Lamma udkhilah, ketika lamma udkhilat ala Rasulillah, ketika anak bini Al-Jun gela pelebu ke Kanjeng Nabi. Adapun lengkap hadis nikah beda salah situng sahabat aneka matur ke Kanjeng Nabi. Engki panekah matur ke Rasulullah SAW, nyamanah Nu'man bin Abil Jun Al-Kandari Al-Kandi. Matur Kanjeng Nabi sanya mah Sayyidina Nu'man panekah, ya Rasulullah, uzawwijuka ajmala aymin fil Arab, kana tahta ibnu ammin laha, fatawaffa wa qad raghibat fika. Panjenengan menabi kesokan epakabi nabi orang bine seka dima paling ratin orang Arab ya Rasulullah. Nika tandi bapak jan sing romat paman nah. Nika insyaallah cinta sahara keajunan ya Rasulullah. Jadi bada orang lake cerita nama taber ka Gusti Kanjeng Nabi nyamana yang kibaneka sahabat Nu'man bin Abil Jun. Anak bini nikah terkenal ratin, secara zahir ratin. Naam, jangan Kanjeng Nabi. Iya tak apa-apalah. Pon Kanjeng Nabi bersedia untuk ngabin ibnatul Jun, orang bini anak binin Al-Jun kak dinto. Qala fab'ath man yahmiluha ilaika. Fab'atha ma'ahu Aba
As-Sa'idi, Aba Asid As-Sa'idi. Maka Kanjeng Nabi nyoroh, imun de kaya bedenak lah. Perempuan Kanjeng Nabi bersedia ngabin si orang bini, anak binin Al-Jud neka kaya bedenak. Mon pancen keluarga na ngabinakin ke anak bini jibi engkau. Kaya ebe. Sampai telaware. Faba'atha ma'ahu Aba Asid As-Sa'idi. Kaya bi Aba Asid. Qala Abu Asid. Fa'aqamtu thalathata ayyam. Akhirnya engkau telaware. Ngebe. Tahammaltu biha ma'i. Kaya bi engkau kanak bini dia. Nyamana Ibnatul Jun. Kaya ngadep. Dekat Madinah. Sampai engkau dapat ke Madinah. Hebat pangki bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanceng cerita na. Pon bareng pon napanya mana cerita aki kilalaha istaidi napanya napa cerita aki orang bini paling ratin. Orang bini neka anu ya Rasulullah kajunan insyaallah senang sarah cocok ben keratu ke panjenengan insyaallah ya Rasulullah. Nah, Kanjeng Nabi nah dari cerita neka bener Kanjeng Nabi ben soro benten karena neka dikit menimbulake hukum, beda hukum dari kisah neka. Bareng pon la kebe ke Madinah, si anak binin Al-Jun kala pangki bi Kanjeng Nabi teti pas ngocak sebine neka. Ada bu dari mau can ke Kanjeng Nabi. Ngocak a'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka, ya Allah kula jawaki dari minka, dari sambian, yakni ngocak sini ke Kanjeng Nabi, tak anda ke Kanjeng Nabi mestinya kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ane ka a'udzu billahi minka. Ya Allah kula nyaun raksa dari Kanjeng Nabi ini kasar tak anda ke Kanjeng Nabi. Duh. Jangan paling ratin orang, jangan cinta tapi. Nah, karena mereng ocaan ngak nikah, Kanjeng Nabi bentuk. Laqad usti bi'azimin. Kakere minta raksa dekat Allah Subhanahu wa taala si Maha Agung. Laqad usti bi'azimin kakek minta raksa Mata'awud kalaban asma sepaling agung yakni Allah Subhanahu wa taala. Alhiki bi ahliki. Wah iman dia mulai kaki lah. Mulai nyosol ke keluarga nah. Nah, dari hadis nikah kata-kata ilhaki bi ahliki anika tak termasuk tolak. Mulai kaki. Montaniat tolak. Mulai jangan ada naan kakek. Tak terjadi tolak karena Kanjeng Nabi senikah tak terjadi tolak dari hadis nikah bahwa orang laki mun ngocak ilhaki bi ahliki nyosol kakek ke keluarga nah mulai ada bungkuna tibi nikah tak terjadi tolak mun pancen lam yurid au tolak falam tutallik mun pancet orang laki kele napanya mana tak niat tolak kita tolak. Ini dalil ala anna qaular rajul li imrati alhiki bi ahliki tolakun. Napanya li annahu lam dari hadis ini ke banyak pendapat. Pertama dalil ala anna qaular rajul li imrati alhiki bi ahliki tolakun li annahu lam yurwi annahu zada ghairu dzalik. Pendapat pertama orang laki mun ngacak nikah ilhaki bi ahliki nikah terjadi tolak. Sebab Kanjeng Nabi ada kata-kata lainnya boleh. Cuma sebenarnya riwayat ilhaki bi ahliki. Sebagian ulama nikah debu annahu tolakun. Ada termasuk terjadi tolak. Li annahu lam yurwi annahu zada ghairu dzalik. Karena ada riwayat boleh senambahin dari ilhaki bi ahliki. Maka nikah berarti terjadi kinayah. Tolak idza urida bihi at-tolak kana tolakon. Mun pacet terjadi tolak
bener terjadi tolak mun pancen aniat tolak. Ini berarti kinayah. Berarti kinayah. Terjadi kinayah. Kinayah ini kepersemon. Mulai kaki kebungkona. Mulai jajak dinak kaki. Pendapat saya lain ten. Imam Baihaqi ada bu. Ilhaqi bi ahliki ja'alaha tatliqatan. Imam Baihaqi nganggep ini termasuk tolak. Zada qala al-Baihaqi anna qawla ilhaqi bi ahliki, perkataan orang laki dan orang bini ilhaqi bi ahliki, mulia kakek keluargana. Imam Baihaqi ja'alaha tatliqatan, aneka netiyaki tolak. Sepertama dadi kinayah. Paham? Mun beda orang laki ngoca ilhaqi bi ahliki, mulai kakek kebungkona, pertama dadi napa? Kinayah. Kinayah nika persemon. Mun selake ameket niat meket berarti terjadi peketan. Mun selake tak niat meket tak dadi peketan. Aneka kinayah. Idza urida bihi at-talaq kana talaqon. Mun pacet ngocak ilhaqi bi ahliki kelak seikar paki meket niatan kita ti peket. Wa idza lam yurid at-talaq falam tutalliq. Mun pacet tak niat at-talaq kita terjadi tolak. Tetapi Imam Baihaqi bahkan Ibnu Abi Dza'bin An-Zuhri dari Imam Zuhri juga nambahin kata-kata ilhaqi bi ahliki. Oh benar persemon dia lah. Nontung dia. Ja'alaha tatliqatan. Berarti talak situng berarti. Pendapat Imam Baihaqi dan Imam Zuhri ja'alaha tatliqatan, aneka dadi tolak kata-kata napa ilhaqi bi ahliki. Mulai kaki dak bungkona. Anapa? Sebab kinayah beneji aja. Kinayah bener dari riwayat Aisyah. Sebeda orang bine anan ibnatul Jun, bintul Jun, anak bine daripada Al-Jun. Ketika epakabin bi Kanjeng Nabi ternyata can kelak a'udzu billahi minka, kula nyon raksa ka Gusti Allah dari panjenengan ya Rasulullah. Boh, tak keda Kanjeng Nabi ngeding kata-kata ngak nikah. Laqad utti bi'azimin, kakek ongku telah minta raksa ke Gusti Allah bi'azimin kelaban asman Allah si maha agung ilhaqi bi ahliki. Mun dia mulai bi kakelah. Tadi dari debune Kanjeng Nabi ilhaqi bi ahliki, aneka sebagian ulama ngaranin termasuk kinayah. Mula kinayah berarti butuh napa? Niat. Mun niat kele mun niata meket terjadi tolak. Mun pacet niat meket. Mun kinayah kele tak ngarapi peket, tak jadi peket lah ya kau tolak. Tak terjadi tolak. Imam Baihaqi dan Imam Zuhri bedereng laki ngoca ilhaqi bi ahliki ja'alaha tatliqatan, teti tolak situng nikah. Sebab senarangaki hadis, senarangaki tentang kinayah, tolak kinayah kelak terjadi tolak dengan niat bener jeriyah. Bener riwayat jeriyah beder riwayat kisah Ka'ab bin Malik. Sebelum Sayyidina Ka'ab bin Malik i'tazal imra'atahu, ketika Imam Ka'ab bin Malik terjadi dalam keluarga nah. Beneji ya kinayah. Debuna Imam Baihaqi. Saya tadi kinayah ajar ceritana Ka'ab bin Malik, bener ceritana orang bini anan Al-Jun. Ala kulli hal nika pendapat-pendapat saya khilaf dalam ikhtilafat fi qissatiha, dalam kisah-kisah nikah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bu bahkan sebagai layak kau tolak bi al-haqi bi ahliki. Termasuk pendapat al-zahiriyah layak kau tolak bi il-haqi bi ahliki. Pendapat ulama al-zahiriyah ini tak terjadi tolak kelaban kata-kata il-haqi bi ahliki. Apa qalu pada ngocak wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun qad uqida bi ibnatil Jun. Karena Kanjeng Nabi kita yakat bi anak binan Al-Jun kala. Wa inna ma arsala ilaiha
liyakhtibaha, karena perlunya cuma elamar berarti unjo tak terjadi tolak cari ngaji soro entar ke elamar bi Kanjeng Nabi. Nah, cuma nikah banyak pendapat merken kula-kula sebelum nerangake nikah lanceng kisah daripada Ibnatil Jun beda ada bu Kanjeng Nabi ampun yakat bi anak binan Jun kila karena saya tandi bapak paman saya ngeromat Ibnatul Jun. Tapi dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW juga kita yakat lam yakun uqida biha ma fi Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah kita yakat. Nah berarti ilhaqi bi ahliki tak terjadi tolak kecuali terjadi tolak nikah mon pacet niat berarti tomebah kinayah. Paham ujian gue lagi? Nah, Arab pemak tadi kinayah. Engki sebab maknanya banyak kinayah nikah. Mulai kaki kebungkona. Bisa jadi karena niat nakzir, sopaja orang bina gila cerah, tak niat atau tolak. Jadi makna arban artinya banyak saya terkandung dalam kata-kata ilhaqi bi ahliki. Nah, tak terjadi tolak kecuali kalau berniat. Menabi pendapat al-zahiriyah la yakul tolak bi alhaqi bi ahlik. Enten benih kinayah je tak terjadi tolak. Karena Kanjeng Nabi kita ayakat bi anak binan Jun kelejan. Cuma elamar keng pas ngoca a'udzu billahi minka ke Kanjeng Nabi, bentuk Kanjeng Nabi ilhaqi bi ahliki mun kata jeria. Pon berarti kinayah nikah bisa ditolak idza urida bihi at-talaq kana talaqan. Banyak pon macam-macam lafat-lafat se kinayah kele. Manana kinayah nikah persemon, permemper. Keluar dari bungko dia. Nggak keluar mon pacet niat nontung biasa tak niat tolak ki tak teti. Ini termasuk kata-kata kinayah. Mun sesore lafat sesore lafat seterang sama sekali ada kememperan. Dalam tolak gele. Auqatu alaiki tolak. Saumpama. Engkau menjatuhkan dek kakeh tolak. Ota berkata-kata alayya at-tolaku. Kangku engkau wajib nala. Ini dari masdar, dari lafat tolak tuki. Ota be anti tolikun. Pada sore. Anti mutallaqatun. Kakek yang bini saya pegat bingko. Otabe kata-kata firok tak ngakui kata tolak tapi kata firok pada hukum sore tolak tuki anti tolikun anti mutallaqatun aneka kata-kata sore lafat sore tak butuh niat dadi won otomatis beda sing ngakui lafat firok tak ngakui lafat tolak contoh farok tuki engko ape sapi kake sore anti mufarokotun kakek bini saya pesa bingko nikah pada sore tak kening kebai mainan adapun kinaya nikah persemon anti bari atun kakek lepas dari engkau lah lepas apa maksudnya bisa jadi lepas tak belenjai atau lepas dari tanggungan lepas dari pengawasan nikah termasuk semonan atau kinayah. Anti khaliyatun kakek khaliyah kakek reng bine si sepeh wis. Maksudnya sepeh bisa jadi sepeh tandi PC, sepeh tandi lake khaliyah, sepeh tandi anak matalan. Ki bisa memper, ki nyaman persemon. Paham ki? Nah, tak mesti sepeh tandi lake bisa jadi
sepeh tandik pese, sepeh tandik tekuan bermacam-macam. Adapun lafaz sesoreh aneka ampun tak bisa ampunan, karekastan ampunan tak bisa ampunan. Nah termasuk ilhaki bi ahli kinekah kinayah benih lafaz sesoreh karena keluarga banyak. Adapun sesoreh lafaz anti talikun alayya napa kala alayya at-talaku pada anti talikun anti mutallaqatun masdar dari lafaz talak tuki anti talikun anti mutallaqatun atau lafaz faraq tuki anti mufaraqatun ini kenyaman lafaz sarah sarah tuki anti musarrahatun jadi beda soreh beda kinayah beda sarah tuki ini maknanya napanya mana kakek bebas nikahnya mana sarah lafaz sarah tuki anti musarrahatun. Adapun lafaz kinayah persemon anti bariatun anti khaliyatun anti mula nikah mufarok napanya mana se persemon nikah ki butuh dekat niat pada bi ilhaki bi ahliki date se kerjaan le mole tapi tak lek kakek mon keluar dari dina tanpa sepengetahuan engkau maka kakek etelah kabingko berarti nikah tak lek kakek mau ngelakonin daya kakek pegeta takleknya mana mau ngelakonin sebine berarti pegetan bona taklek pegentong aki anu le pokon mon setuang ngeding kakek pegeta bingko ya oh ya tak apa-apa lah ngeding ngongku ya terjadi pegeta otomatis wis paham kok jangan gue nah, terus dak remang kok jalan temu sepora nang nek ilmu na taklek nek nyaman pokon mon ngeding satu kaki peget bingko mon tak ngeding Gus iya terus mon tak ngeding mon ngeding ya sepora nang kok remah cela wa tanganak le banyak mongku saum pamer ya deh paham ki nyaman tak resiko kare wajib nafkah selama iddah wajib nafkah selama 3 bulan ni kan wajib orang laki jadi sampean mun meget sebine selama iddah ni kewajib orang laki sewajib orang laki meri belanja selama iddah sama masalah laki mati dalam iddah sebine tetap oleh warisan paham ki selake mati selama iddah sebine tetap oleh warisan. Adapun lebih dari iddah tak oleh waris semponan. Tak oleh waris. Nah, cewang buang raiman, biner cewang buang. Kapila cewang buang nih. Cewang buang. Pon kau janganku lebih saya ngerti nih kan nggih. Nah, dadi beda kinayah, beda sarah, beda soreh. Jadi ngestete karena mereka sangat banyak cabang beda orang ngocak mare saben beda orang dari kejayaan neka katanya hukum orang meget telok saya sekira mujarradil akdi sekira atau saya laten yakni tak kebolong tedung cuma mujarrad akad yakni cukup akad mari akad peget boleh bi lakene se anyar terus kabin boleh bi selake se asal tak bengal kula karena saone nganten kaula menabi muhallil ki wajib kepolong tedung karena beda iddah boleh engkau saya gelem atau waro ke benam pelatan nika kasta muadua empon nyuare kasa hukum kasa silakan keng mun sampean natanya ke kula reng butuh kula tahu neng apa saone nganten kaula ki muhallil wajib mubasyarah yakni apolong tedung karena semarene kabin bi orang seanyar ni kebeda iddah boleh 3 bulan buru deki kabin bi laki se pertama se asal ki pacet berat karena sopaje orang laki kele jereh tak kebeen mainan tolak mun karo kebe sine kato ya pancet ada jereh reng laki ancamnya langsung
pegat biko kake, buang biko kake, pebeli biko kake, kan ancaman ngane kan. Orang bine kasa saung kuna bele mongko ate kisa ancorong ku kocangane ka. Tandi perasaan ring kake dia. Cek ngocaan tolak nggih, cek kebean mainan. Terjadi pokon. Karena macam-macam banyak, beda kinaya, beda sarah, beda sarih. Nah, beda sefarok tuki, anti mufarokotun. Wah, ini kata-kata benain mainan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر وذكره الغافلون